Parlog menta kajan mit haka khandai tarik benai mas. Kalong ke balanga kabang layo I haka wei naki YouTube channel kabadai jong ke YouTube na kabanta ki kubor kasi ka channel jong u Shillong Mill u kerwa ka atiar. Henry ilayo ipat ye light leak video ba om sham la ikop bala tap da Shillong Mill. Bat ke jingkeli kalang hatu kadai ke jing shisha bala satu no haki briu ki bom itu bat ki bala tap video ru lalai teli bat balai kitu haba baro ngila bansna lade ya ki YouTube channel bat lada kandai ke jing shisha bakalong komta kalong ke jing ma na banta ki bobun ki paradok parasnam kibe im jakpo na ka YouTube channel lada kinla banle hakta karukom kamut banang ni sakmat en sabun ki bandu no yalaki channel lajong te parlok na kaliang jonga ngam sula man mudur bat ngam sunang man ong ai Henry ada pikwa ban tip yaki jing shisha sngo baban pai hi ha ka channel jong u Shillong Mill ukerwa ka atiar kenang bapin sutu batla dapidon ke jing sutu subhaban comments hapo jong kani video balai ka jia kumni bat balai ka long kumta namar nakliang jonga ngam semla sutu syai ba balai ka jia hakta kurkom kudai shibun